Ha? Isa na balay. Tumulong nga gluto no ko ah. Ala, mga lakan. Ingka mga ala iti pinggan mo, garmusar kan, landaw. Ay, agyaman na ka, pare Pidraw. Makmakan man ang tinsangpot mo, Lando. Ay katuan iming bakit adda iga daw, pansit, adobo, kandad dumabay. Asino, tinagpaskan? Jay ngay, lakay Hawaiian o ijidaya. Inimbitaranda ka? Ay isahan, agin lalabas aklaeng itayanda pare Pedro nga glutlutaw. Anya? Ay kat inimbitara kon ati bagbagay, tapno makapanganak mo titikar na eh. Ay salbag ka, Lando. Nagpuskol at talaga ti panagropropam. Uray saan ka na imbitaran, mapan ka? Anya laki din, iming. Agsao manin. Mairan ranod ka matitar, aramidag. Lumabasak pa dito'y paraangam, tatador. Nay, si kabagayam lang daw. Lumabas ka lang taa. Nay, madama kamot kayam ngagmirmirienda, tata. Way, lando ba raw? Pag-urayak kanilaning anak ka. Apay nila na tata. Ada nga min nang ibaw na kingkwa na. Napanggimatang iti pagrikadaw. Pagrika daw, kunayaw, tata. Way, adu arikado tigatangan nila na Kasangay ko nga may nintumbiga. So, parchin mi man, di ka kay suna baboy ka. Ay, advance happy birthday, tata Ador. Hey, agyaman na pa raw. Adulaki dito may maki-birthday, tata. May sa baboy ko naman. Ay, dagiti lang asidag, kakabagyan may tinimbitara. Basit mo la baboy, may sagana. Adalaki di pagsasangwan may nga kakabagyan, mapalinay, landaw. Maday. Maday talaga. Makaungutak. Apa yan, Lando? Asino ti kapungtot mo? Di nakpay inimbitaran ni Tata Ador ngagpas ka ni tangal daw. Anya? Nagsarsarita kami pa di kalman. Dagiti la kano asidag akakabagyan natin bitaran na. Matlagayam. Apay, kabagyan na kaaya ni Tata Ador, Lando. Saan? Oh, apay nga rin ngagsaksakit tinakam mo, asaan ana imbitaran? Kaya't ko kumama ti makipangan. Ay salbag ka, Lando. Day talatan ti amom nga aramidan. Amo kaun teramida, Kimeng. Anya mananday taan na panunot mo. Mapanak agin lalabas si paraangan da Tata Ador. Bareng ayabandak nga may makipangan. Makitkitam ka diti makitkita, lanay. Wan, nilando mo ti lumabas. Nagsipot-sipot, tumalangkyaw. Adaytan, lumabasan. Lumabasak, Laday. Pare Pedro. Kunakon kat, agin lalabas mananday ta. Lumabasak, kunak. Ay, lumabas ka lang, Lando. Ay, nakaw, Lanay. Lumabasak. Dajay, nagbuntog amag na. Pasaray agsari madang. Nay, nagsublay. Nagsublihag pa iso. Adaytan. Lumabasak manan, Lanay. Pare Pedro. Ay, lumabas ka latta, Lando. Sinalbagay. Talaga adidag ayaban niyo o may mga na. Imbag pa ni Pare Pedro. Taka na yung imbita daw. Ay. Maday. Madia talaga. Saan anasayati kastoy? Nasakit tinagam ka. Rumbeng kumamot nga ayabanda. Ta umayap mat kumamakipangan. Ay, uwin. Uwin nagpaisaw. Ay, amo kang. Ada na panunot ko nga ramidan. Tapno makaasidig ka kay balay dalanay. Agtignaya ka. Ni pari lang ti sumunga dito ibalayaw, lanay. Wan nga agpaisaw. Agin lalabas man nga taan. Ada mo imot na awasay.
Ha? An-anon na ko majawasay? Daytan, nakaisom asumungan. Lanay, may kuman isubli to'y wasay yaw. Ha? Dinulod ko dito'y awasay, di na palabas pa'y alawas kinitatang mau. Italaeng ka nalagip kong isublay. Anya? Ni. Madamamot gaya mantikaan. Adumat gayam ti bisita yaw, lanay. Ha? Wan lang do. Idi sumlat tanday tawasay di taigid. Sige, lanay. Ay, mapisina ka. Lanay, mabalin ka diti makipangan. Kwa? O sige lang daw. Ingka mga la iti pinggan mo, tamangan kan. Agbain kamot iti aramidem lando. Napan ka manin nakipangan asaan kamot anaimbitaran. Anya laki din, ni bakit? Di ka kitagyaban, tadamanin insangput ko makmakan. Jak ka ng dagita nga insangput mo. Amangan no agsakit pa'y ti tiyan ko amangan kadagita. No di mo kayat akanin, siyak timangan. Sayang dagita makmakan. Sika ti pagsasaritaan dagiti ka aruba lando. Agin lalabas ka kano iti ayan dagiti agparparte ken aglutluto iti pasken. Anya kumangay ti bibiyang dagiti karuba. Umapal dalang Agbain ka kumamarit lando. Urayom nga imbitaran da ka dagiti ka aruba. Saan mo nga imbitaran ti bagbagem? Anya laki din ni Imeng. Sumardeng ka na sumanao. Mabasak pa'y, nananing. Nay, si kaamot gayam lando. Nay, madamamot ti paskin dito balayaw. Kasangay ko ngamin ita. Iswa nagsagana akmet para kadagiti anak ko ken apo ko. Aya, Papanam ngay barok. ako lumabasak lang, nananing. Sinalbagay, di nakmat awisin na makipangan. Isupay mat nga ron ti ginagarak di daw. Ay, imot abak-bakatan. Adda ka di ibagbagam lando. Ay, awan, nananing. Sige, inakaw. Ay, awanan ba inday ta bakit anay? Saan ang makarik na? Nagalas lang nga ro din abakal. Nagalas pa iti ugali na. Di ka magmag na dita lando. Naganak day aso mi dita. Anya? Ay, sinalbag! Ay, nagdakil nga asaw! Nirniram na kaon! Ay! Kinagat na ko ti asawan na ikaw! Nagsakay! Ay! Dayta ti maganab mo nga agin lalabas. Dayta lamakmakan ti adda di ka panunot mo. Anya nga ita, kinagat na kan di nagdakil nga aso ni Nana Aneng. Nagsakit ti kinagat ti asaw, bakay. Ay, pason mo matlang ti amin lando. Agnakam kamot siguro itan. Daytay kumasaan kan ama kapagnakal tapno agsardeng kan amapan makipangpangan asaan kamot anaimbitaran. Nagsakit na talaga. Ay, itaray na ko ni ospital. Dayta ti maganab mo lando. Agnakam kaitan. Nagsakit na talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Sa dino tayo ni Manang Baneng, Manang Juana. Aday ti ruwar, ma'am. Sibsibo ka na dagiti masetas. Nasayat mat nga ro nagasta Manang. Agrubuatag nga rodan. O sige, agan-anad kayo, madam. Ayun gayam. Sagbay amang idasar kayo ti kanan ni Mama, ket saludsudan nyo pa, no niya ti kayat na kanan. Mga no, agreklamo manan. Wan, ma'am. Tulungak pa'y ni Baneng nga agsibog. Ta saan pa'y mo't anakariing ni Madam Loida. Ay saanan Manang Juana. Agdalos kayo kit dito'y sala. Tapno makita yu adagos no makariing ni Mama.
Naimbag abigat mo, Madam Loida. Aglisi ka man iti dalan ko si Juana. Anya ti kayat yu akanan. Ta iso ti ilutok, Madam. Saanan? Bilin nga min daser kan ma'am apakanan kayo no makariing kayo. Sa dino tayan ni Baneng. Adda iti ruwar, Madam. Madama sibsibugan na dagiti masetas. Si Kantiag Sibog. Ni Baneng ti baon mo ditoy. Ang Awanan tingam. Aramidam na niya ti bagbagak. Tasyak ti bos ditoy. Nalawang. Wan Ma'am Loida. Kunak tumot ngamin ken Juana. Siyakla ang tikayat ni Madam Loida. Saan mat asyak tinangibaon kan ka nga agsibog, Baneng? Nimot Cesar. Win ngam imbes nga agboluntaryo ka. Anya nga itinaramid mo. Nalawag nga agpilpili ka iti trabaho. Anya kalakit din aya, Baneng. Sa anak mat akasta. No anya ti impaaramid ti bosta. Kat isumat ti aramida. Apay nga min aya nga ipasam kanyak ti aramid mo. Ay na, di kan aglibak. Taam mo kunday tanga style mo, Juana. Unay kan, Baneng. Tasyak pa'y ti dakas ita. Hoy, sika, Juana! Di mo disturbon ni Baneng. Nagadumanon nga bagbagam dita. Oh, nangagmut imbaga ni Madam Loida. Di na kano disturbon, Juana. Anya pa'y lang ter aramidam, Juana. Aglabakan na. Ang sa anak pa'y anak kapagluto iti pangaldawan tayo. Anya Madam Loida. kalakit din ay Juana. Kasla di mo ang motor aramidam. Kan maysa, saan kumot at trabaho ti aglaba, Madam? Trabaho ni Baneng ti aglaba. Nalipatan yun samot, Madam. Di ko namkit di. Agpilpili ka iti trabahom. Nukas tamot lang. Ibaga kini Cesar tay katan na ka. Saan kumamot akasta Madam? Narigat mo't ngamin, no jak maarami ti trabaho di ti balayo. Ang mga no siyak ti ungtan da sir kan, Ma'am. Awanan tiyado pa yasaw. Ala, mapan mo alang dagiti murang iti silid ko, tay labam. Agraman dagiti kurtina kanulas. Ha? Siguraduam analabam anasaya. Tanusan, amumon na niya ti mabalin ang mapasamak, Juana. Ay, nainbag pa'y ni Baneng. Ure awan unay ti aramidan na. Kat isulat ta ti paborito ni Madam Loida. Ngam siya, kanayon na apagpupudutan. Ure awan mati dakas nga aramida. Apay asi ka taglablaba, manang Juana. Da kayo matgayam, Sir Cesar? Apay asi ka taglablaba, ako na. Kwa sir. Saan ka di at trabaho ni Baning taglaba? Wan, ngam awan ngamin ti aramida. Isu asya kung tinagboluntaryo nga aglaba, sir. Anya? Anya nga ron aramidan ni Baning no si kamo gayam taglablaba? Anya kay lakit din aya, sir. Okay lang kanya. Kabaalak ba? Wenno, ni mamamanan tinang ibaon kada kayo. Ay, saan, sir? Kas iti ko nakitay, siyak tinagboluntaryo. Apay ngagbuy-buya ka lang ititibay, manang Baneng. Adda ka matgayaman, Sir Cesar. Itaman pa'y anasapang ka anagawig. Isalodsod ko ti song bata manang. Asino tinang ibaga mabalin mo tagbuyay titibay? Kat saan pa'y matanalpas ti trabaho yo? Kwa ngamin, sir. Anya ako imbis at tulungam ni manang Juana nga aglaba, tatrabaho mo ti aglaba. Day tagbuy-buya kidi titibi ti pangpangrunam. Di mong tan ni Baneng, Cesar, anak ko. Siyak tinangibaga. Ang mabalin na tagbuyay ti TV no kayat na. Mama, Day tatipod no, anak ko. Sana bale, tabasit lang mati malaban. Kabalanan ni Juan ang aramidan day ta. tsak magustuhan ti kasta mama. Anya man ang tidakas ngay narabid ko. Agpudno kayo mang kanyak, mama. Adda ka di paborito yo kadagiti katulong tayo. Ngamin, kasla parigatin yung mituna, Jamaysa. Jamaysa, agbuy-buya lang iti TV. Katanya nga ro dito. Agtrabaho, tagsusweldo. Win angam saan na trabaho ni Manang Juana taglaba, mama. Agpadala ang disweldo da kan Manang Baning.
Iso arumbang lang agtrabaho dado ha? Ay da, nagadumanon nga bagbagam si ka, Cesar. Ay, yan niya kay laki din aya mama. Sana nasaya at nga dati pagpaborito yung ababaunan. Kasano nung maupay yung maysa? Amuyo mo't anarigat ti agsapol iti babaunan na mapagtalkan. Anya yung imbaga ni Mama Kanyak, Manong Cesar? Inungdam ka numan? Anya laki din ni mama. Saan ko nga inungtahan? Binagbagak lang. Isumati ko na. Binagbagak lang nga din ko. Ngamin, at dati paborito na. Apay mata na ibagam ti kasta, Mano. Itay simang putak, nadanunak ni Manang Wanang aglablaba. Trabaho mat ni Manang Baneng ti aglaba, Manong. Day takit nga rod ading ko. Trabaho na ti aglaba. Ngam ni Manang Wana ti aglablaba. Tabising agbuybuya iti TV ni Manang Baning. Anya? Amom ka din o sino tinangibaga amabalin na ti agbuya iti TV? Sino, Manong? Ni Mama. Anya? Anya diar aramidan nyo diti pagtrab-trabahwak, tatang. Ay, umay ka lang magbisitaan. Wala anak ko. Anya kay lakit din aya, tatang. Kasano na makita da kayo ti among ko? Sa pa-stricto dayjay a Madam Loida. Ay, saan matsiguro? Pumanawag to adagaws. Kaya't kalaang makita. Ay, uwan gayam, at dati prutas kan basit anata nga intugot ko para itibus mo. Mala, idisuyo pa'y laang di tatang. Ay, adamat gayang bisita, Manang Juana. Ay, pastor ka Eh, saanan, ma'am? Ay na, hala okay laan. Amangan nga no agungat ni Madam Loida. Ay, di ka madanagan. Tadaakmat. Day off ko ita. Malakit di. Pastor kam ti bisitam. Ta iti unag nga agsarita kayo. Agyaman at launay, ma'am. Ay, awan anyaman naman ang Juana. Nasingpot mo't gayam ti bakla abos mo, Juana anak ko. Wan tatang, nasingpot da Ma'am Kiko, kun Sir Cesar. Ni Madam Loida laang ti istrikto. Kaslag pilpili iti babaunan. Uray kaskasano, nagasat ka lang ta. Tadalata mo ti mangisakit ken ka iti daytoy abalay. Wan nga rod tatang. No awan da Sir Cesar, kun Ma'am Kiko, amang nabayagan a pimanawak ditoy. Ay aywan kayam, kaano nga gawid ka iti balay? Kailiw na kakano ni nanang mo. Kaya't nati umay ay di namit ngamin kabailan ti magna iti atayaw. Jack pa'y masigurado no kaano tatang. Ngam padasok to ti makisarita kini Sir Cesar, amang palubusan na nga agbakasyon. Ay kawan nabayag mo tayo na saan ka nagaw awit. Dapat bisita ni Juana, Baning. Dayjay ka diti asawa na. Ha? Saan, madam? Atang na dayjay. Single pa'y laang ni Juana niya. Ay, wan, madam. Husto tinanggyo. Ay, masaludsod ko man, madam. Mabalin matgayam tagbisita dito'y balayo. Sino tinagibaga? Kat no pinastrek ni Juana ti bisita na, madam. Bayam, kasaritak to day ta, Juana. Sana nagpakada kanya. Madakit din pinastrek na bisita na. Kasanulangan nagtatakaw day talakay. Sino jay bisita ni Juana, Kiko anak ko? Ni Tata Goryo, Mama. Isugayam da ni Tatang na. Sino tinangibaga mabalin na pastrakan dagiti bisita na dito'y balay? Mama, anya kay lagi din. Aya. Kanayon lang na pagpupudutan yun ni Manang Juana. Siya kinangibaga pastrikan na ti bisita na. Anya, kasano no agtatakaw day chay? Ay sus, grabe kayo mat, Mama. Kasla na simpot ba't ni Tata Goryo? Saan mat nga aglang lang nga agtatakaw? Anya ti amom, apay, Diyos kaya tamom amin. Ay, uray si Kamet, Mama.
Saan mo pa imet nga amo ni Tata Goryo? Ngam, ipagarup mo kit nga agtatakaw? No good, tikas ta mama. Sa dino tinangalaan nyo kadagiti nateng kang prutas iti kusina banay. Saan ka pa mo na nakikinda? Inyag ni tatang ni Juana dagita aprutas ken natang, Sir Cesar. Apay, adda ka di parikot. Ah, kasta gaya. Isumot laga makasla organic. Saan kayo nga agungan, sir? Saan nyo nga ibasura dagijay anatang ken prutas? Apay ko ma, kit presko mo dagita anateng. Sayang anong maibasura. Sip-sip mo tay ka, Juana. Kagasam, taad dapay ti paprutas ken natang nakadasar. Anya ti bagbagam manang baneng. Asino ti sipsip. Ah, ay kwa, awan, Sir Cesar. Sana nasaya ti kasta manang baneng. Agpada nasaya ti trato mi kada kayo kani manang Juana. Isu asana nasaya at ngap apalan nyo ti tunggal maysa. Nangag ko ti imbagam kini Sir Itay, Baneng. Ka, anya ko maitano nangag mo. Ammom, talagaan na punwa na kun kan ka ah. O, di mapunuan ka lang. Anya ko maita. Gapula ang kasi kati paborito ni Madam Loida. Natured kan ang mga ramid ti kasta kanya. Basol ko ka de, no siyak ti paborito na. Day takot, si Kala akanayon ti nasaya at iti imatang ni Madam Loida. Siyak akanayon ti dakas. Awan maaramidam, no may papan iti day tabanag, Juana. Ti pinaka-the best nga aramidam, kat akseptarem langan. Ni Madam Loida tibos iti daytoy abalay. Kasta gayam ah, daytoy ti maibagay kan ka. Anday ko! Ipatamtibok ko, Juana! Ay, di mapaspasamag dito ay manang Baneng, manang Juana. Ay, pasensya kayon, madam. Anya ti pagapamaan nyo? Agasam, agpinungot kayo pa'y. Apay kadaya? Kasanong mat ngamin, sir? Naapalaunay ni Juana. Ngamin, siyak ti paborito ni Madam Loida. Wan, umapalak ngamin. Uraan niya di aramida. Kanayon anapudot ti ulo ni Madam Loida kanya. Ay, dayto yan ti bagbagak. Kat, papanawin yun aday ta Juana, sir. Managapal launay. No si ka ti aday ti sitwasyon ko, maragsakan ka kadi. Tawak lang ang mabambanog kan masaksaktan. Ay na, drama ka manin ako na. Agtalnakan manang Baneng. Urayin tayo lang ni Manong Cesar, tagsasarita tayo. Dayta mama, dayta ti bunga ti dagas nga ramid yo. Anya kalakit din na ya, Cesar. Apaya siyak ti pabasulam. Siyak ayatin ang ibagang agpinungot da. Una yung tapilosopo kayo pailaang ngamin mama. Amuyo ka din o anya ti makagapo. Basta tinapatag. Awan timbagbagak ng agpinungot da. Wen, awan timbagayo. Ngamda kayo ti makagapo. No apay anagapa da manang Juana, gan manang Baneng. Anya. Kasano mo ngamin mama? Favoritism ka. At dati paburam kadagiti katulong tayo. Anya nga ita. Napunuan mitten aji maysa. Ha? Dahita ti pudno mama. Isungag nakam kayo kuman. No anya ti trato yo kani manang Baneng. Isu kumamit ti trato yo kani manang Juana. Iti kasta, kit maliklikan ti riri. Agrubat kami, mama. Nagananad kayo, Kiko. Kitaan nyo manan ang mga nodamanan ti madanon mi nga gap-aba dito balay, inton malam. Siya konti makamu kadakwada. Sigurado nyo lang, mama. Delikado, nagpinungot damanan. Sapay nakapsot kayo, diyo idakabalan nga anawaan. Awan ti pagdanaga man ako. Nakaamiris akon. Ay, katkasta mama. Saan nga minanasayat nga dati paburam kadagiti katulong tayo. Tatay tati mabali na pagrugyan ti saan da pagkinaawatan. Inulit mo manen, anak ko. Kasta manen timbagam kanya kidikalpan. Numasapol nga ulit-ulitak, tapno di malipatan, aramidak, mama. Ay na, di mo pa ilang arod ipatarpulin, anak ko. Ay, kat no kaya tiyo akat ipatarpulin ko, ta ibitin ko iti siladyo. Wana, agina na kapailang. Agmerienda tayo pa'y.
Saan pa'y analpas ti trabahok, madam? At ni Baneng iti salas, or orayon nakatagigidan tayo ngagmerienda. Amangan no. Ay na, di ka madanakan. Saan ka nga umtan? No, anyaman tinapasamak iti, lipatan tayo kuman. Agyaman ak unay, Madam Loida. Awan ti rumbang apagyamanam. Ngamin, siyak tinagkamali. Katita, kayat ko ti makabawi. Diyakon kayat ang maulit tinapasamak, Juan. Diyak kayat nga aga pa kayo kinibatin. Dapulaan tadda paborito. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Anyalaki din! Oy, Carl, hapay kasta ti panag-isisam mo. Kaslada kaya da sa wanday tanga isam mo, na idumdum mga isam. Amam kadi, nakaragrag sakak itangal daw. Gaputan na sabat ko itay ni Reggie ijay ayan tigit. Kat iniseman naksika. Ay, crush ko talaga ni Reggie. Anya? Nakaragrag sa kagapula ang ta inisaman na ka? Ti saludsod, no kras na ka nga tamat? Anya? Ibagbaga kon Maylin, ha? Narigat, ka nagsakit itirik na. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Iti puso, ka nang runa iti batikulang. Timang namnama iti may sa abana, ga imposible ang mapasama. Anya? Naimbag nga oras mo, Hana. Reggie? Imayak dito ayan mo. Kaputa kaya't ka kung mga awisin nga aglans. Ha? Di ka madanagan. Siyak ti makam mo. Ngam... Ala, umay kakit din. Amo ka saan ka pa nangal daw. O sige, mabiit lang nga ron ha. Lagpasak laang day ti aramida. Sige lang. Take your time, Hana. Agyaman ak una iti pa-freelance mo ha. Awan na nyaman na. Sighakit di man. Un nga yan. Naimbag man tasan na ka nga inawis ni Jeric amahan. Si Kaa talaga. Sutor mo magdadya, sana ya. Uwan, ngam saan ko atay. Ha? Kasta ka di. Amahan kit di mo na siya ti type mo. Anya? Uy, tila ibagbagam. Ala, nalpas tamutan anangan. Agsublitan iji office. Tapno makain na natapay. Sakbay nga agresyong manan ti oras ti trabaho. Ay, ang haba naman ng hair mo, Carl. Ha? Ay na, urasan mo nga ibaga. Amo ka nagidan kayo anangan kini Reggie itay pangal daw. Ay, chismosa ka talaga. Inaamin ko, chismosa nga ako. Oh, ano, totoo ba? Uwan, naggidan kami anangan. Nagkulit mat ngamin. Isungay man no gutak Ngamin, no jackpot gun, di nakmut la sardengan. Kat, da kayon? Da kayo nga ibagbagam saan Ay na, huwag ka na ngang pabebe. Amo ka type mo ni Reggie, di pailaan. Hoy, day tangiwat mo. Amangan no adama kang nakababain. Unam lano asino a kapintasan, nakaal'alas matirupa na, nakabatbatit pa'y ababai. Why are you angry, Mylene? Is there something wrong? Marurudak ka talaga, bakla. Kat, ibagam ano anya ti magagapo, iti kasta marurud ka adwa. Naku na nga min ni Joyce kanyak itay, anakita na kanudahan na kin Reggie, anaggidan anangan idikalman iti lunch. Dahil tati pakarurudam, kanapay ko mamarurud ka. Kit ni Reggie matamis mo tinangawis ka ni Hana ang mapandamangan. Ha? Nabayag matan nga gusto ni Reggie kini Hana. Iso saan ang nakakaskas daaw. Ay saan? Jack itulok.
Siyak ti kayat ni Reggie. Saan kat adayjay ahana? Ha? Nakaalalas ti rupa na. Nakabat-batit a babae. Ken nakaluklok magpay. Tiyawanan bae. What? Abay nga taakas ta ti pa nagsasao ni Maylin kontra kanya. Kagjakmat an-anuan. Ay na friend, amomon insecurities na laday jay. Ha? Nabayag ngamin nga gusto day jay a babae kini Reggie. Ngam saan mat nga isuti kayat ni Guy. Ay, ang saklaf naman. It hurts kaya. Ha? Alam mo yung feeling na gustong-gusto mo yung isang tao, pero hindi ka naman gusto. Ay, ang sakit. Nagsakit itirik na. Sika talaga. Nagaduman ti imbagamon. Kat, pudnumat? Iso abay amla ang aguraan na kadaya Amaylin. Was mi paki, kunam anya lagid din. No syaklaan ti pagaramida na iti kasta. Ha, lipakat. Anya? Nagseselos na wala namang karapatan. Ew, yaks. Kadiri girl. Hi, shame on her. Nay, si kamat ti masabat ka may lain ka na kan. Ha? Unang kan? Narabyan ka may. Ay, mabit lang. Kaslabagas mo day taimot mabalasan ka. Ha? Ay, unang kan. Gimatangak lang iti may sa kilo abagas. Naimbag lang addalutwak no kasjay amabisina. Ahay, bumayag ka di mo day tamay sa kilo abagaskan ka. Ay, walang kan. Mabutin pa iti makalawas, At niya, Sa anak namin unay amang manganen, angkel. Sagpaminsan laangon. nay, taapay nga eh. Agtip-tipidak namin, angkel. Agur-urnungak man iti pagpaderma. At niya, pagpadarma nga ibagbagam. Wen, angkel. Napintasak mat. Ngam kayat ko ti ad-ad dapay apumintas. Ha, Kayat ko amawan ko madagito'y kamurok. Kun maikat ko madagito'y kaslanag na antibiruro ko. niya, Numapasamak dayta. Masiguradok nga agdato ng kanyak ni Reggie. Nay, apay ngay dayta pamagimon Maylin. Kasla kumut-kut tong kamutan. Sa anak namin unay amang mangan, Auntie Belen. Ha? Agur-urnungak man iti pagpaderma. Anya, tapno ad-adda apumintas daytoy ka anakan nyo. Ay, day talakit din ti makagapaw. No apay asaan ka amang mangan. Ay naapo ay Maylin. An-anwam tinapintas arupa. No awan met karga day tachan mo. Day kakat mangan amangan. Un ka di anti, kalpasan ti panagpaderma, mga anak tumanin amangan. Kunayo laang itaa, tatalaga ayur ulnungak. Kayat ko at talaga ti pumintas. Bareng mapansin nakmet ni Reggie. Anya! Happy lunch, Maylin. Dinakman panpansinan si Kahana. Awan ti happy lands, no si ka ti makikita. Anya? Kan makikita mat, asa anak amang mangan iti lunch. San ka di? Agtip-tipidak, gaputa agur-urnungak iti pagpadermak, iti rupak. Maawatam, ha? Ha? Iti kasta, ad-adda pumintasa. Kat numapasamak dayta, syakton ti kayat ni Reggie. Agaram to kanyak. Aging nga, ada kaminto iti udi na. Kasta? Di nakman insultuan iti panagsungsungbat mo, si Kahana. Amangan numatumpa ka. Anya? Hoy, I'm not afraid. Duh! What? Ni Maylin agpaderma? Wan ka no. Isumot ti ibagbaga na itay. Nga uray nala ipasikap kanya. Uray saan kumot asal sa ludsudan.
Ang tagtagainap sa mata ni Maylin. Agko rin nga tati darmagan ko na, panagkunak saan? Ha? Isumat lahat kung makikita ang mapanmanga ni Jay Kantin. Gayam, your ornongan na di pagpadermana. Ay, nauna yan. Ay, Kat, anyangay nga rod. Isu nga rod ti kayat na. hagpaderma ang ata. Tapno mabansin ni Reggie. Ha? Wen, isula ang mati-purpose na dayjaya babae. Tapno mabansin ni Reggie. Anya ti amuta ngay. No agbaligi iti kasjay nga aramidan na. Ay! Diyak lapat siya na magustuhan ni Reggie tikaskan ko na. Nga uray mamin ano nga agpaderma. Anya? Oh, pangaldawan. Ngam adda ka madlatan dito yung table mo, ha? Si Kamaylin. Ha? Apay, saan ka kadi amapanmangan? Apay, nagkulit ka si kabakla. Ah? Manun adaras nga imbagakken ka, asa anak amang mangan, agdaydayatak maawatam. Oh! Ulcer la ang di maganap mo iti dayta. Agur-urnongak nga rod iti kwarta, iti kas na makapaderma akmatan inton umay abulan. Oh. Ala. No dayta ti kunam. Let's see the result no agkuri ka di matlaeng di taropam. Oh, nagsapa ka mutan, Maylin. Sa dino ti papanam, Mapanak ijay ili anti. Sanak pa'y asumrak iti trabaho kita. Ngamin, itang aldaw ti schedule ko iti panagpadermak ijay ili. kasta ka day. One, iso ama siguradok ano agawid ak inton malam. Ad-adda a pumintas na iti rupak. Kat, masiguradok nga inton sumrekak iti trabaho inton bigat. Pansinan na ko ni Reggie. Anya, Ha! Ang sagana kanyak na jay ahana. Oy, friend. Absent ba ni Maylin ita? Kat, anya ko matibibiyang takin ko na no absent. Ada siguro na patag-apag nana Oh, amang ano na ba nagpaderma? Ha? Iso ngamin din ako na nakanyak idi na minsan ngal daw ka. Kastaya. Kat nasayaat Tapno makita tayo man ti epekto na itirupa na. No umepek Hangam no saan ay soas alaglang timaganab na. Talaga adang nga. Inton kwan, marurud mananday jay kan kano kasta akat katawaam. Gat, pudno man. Anya lakit din. Isula da jay ti saan na nga ipang panganan. Tapno lang makapaderma. Ay ngam, makita. Makita no umepek ako na. Anya, nagpadermakan idigalman, Maylin? One, iso sa anak asimra. Oh, ayan na nga iti epekto na di tarupam. Awan mo di makita ka nagbaliwan na day tarupam. Maylin latamad. Anya? Oh, pudno ti bagbagak. Awan di makita ka nagbaliwan na day tarupam. Sardangan nakman si kabakla. Bigbigat ni. Ang mga nudyak malakdan ti ungat ko. Gapo iti panagsasaom. Oh, hi. I'm just telling the truth and nothing but the truth. Amo, Maylin, day talata ko man ugalim ti impadarmam. Itigas na. Isu ti pumintas. Tano day tarupam, ay, was effect, nonsense. Anya? Hi, Reggie. Amom ka di, nagpaderma. Ha? Di mo ka di madlaw iti rupa. Ad-ad apim mintasang, saan ka di? Ha? Kasta ka di? Kat nasayatan no kasta. Nakaragragsa ka. Gaputa ad-ad damanen apim mintasak. Napintasak met asigod. Ngam pimintasak akarkaro. Nagpaderma ka gaya. Awan mo't makita ka nagbaliwan na day taropam. Isulat tamot nga iso.
O sige ha, anawan ka pa dito eh. Inak man iyayan ni Hana, baring saan pa anangan. Inak awisan ngaglan. Mangan kamit din ha. Happy lunch. Napayakas na tila nga, Maylene. Italtal magmumutan day ta tiyan mo. Nasakit ka day. Wan nga rod, auntie. Itay pa'y ngagsaksakit. Apay ngay. Amangan kit dimat no adanakan mo anay kontra. Awan mat, auntie. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang nangan. Ha? Awan nga min apulos tinabati ti korta. Saan pa'y mat apa nagsusweldo? Anya, kayat mo asawan. Inusar mo lang ti kakaiso na kwartam iti panagpadermam. Wan, auntie. Di nakmitlat na pampansinon ni Reggie. Kunamlan no asino akagagwapuan. Anya, Agurno nga tupay iti kwarta. Taulitak mananti agpaderma. Barang iti maudi agundaway kat mapansin na kun ni Reggie. ay na maylin aya. Isuladay ta ti makagapaw adi kamangmangan. Daytan ti makaulseram. Anya lakit din. Adula amin day ta derma-derma. Awan mo't makitak nga epekto na iti rupam. No day ta kwarta pagpadermam. Kat inggatang mo iti kanam. Nasayaat. Saan kumangag saksakit day ta tiyan mo akasta. Anya, mama, di ka din? Sala nga siya, tinangibagagan ka. Ngawan makita nga epekto na, di tarupam, ti panagpadermam. Anya? Oh, no siya, tisika. Di pinagpadermak, inggatang kulat ako man iti makan, nakatulong pa'y kumaiti sa lunat. Anya ngay ita. Agparikot ka man na niti kwarta pagpa-check up mo. Gapiti ka na yun na panagsakit ti tiyan mo. Kundi paderma ka, tapno mapansin na kalaing ni Reggie. Hamong nga minan niya, do di nakakaya ti may sa tao, saan laang. Saan ka nga garamit iti wagas, tapno laang makayatan na ka. Inaramid mo dayta, tapno laang mapansin na ka. Ngam di nakalatamat pampansinan. Ay na, sayang lang di kwartam. Ulsargit di ti maganap mo iti dayta nga inaramid mo. Saan nga minanasayaan, nga ipilpilit ti bagi iti tao, as saan na tayo atay. Nakakapagod lang, Maylin. Nakakapagod lang, ha? Iso ano anya tilangam, isulatan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Anya Laki Din! Lakay, ni matsirip kan pakul tilimabas. Nilakay pidrang. Wan, Mapanman agsirip, kinagpakulan ako nana. wala, taisot pangortaan na. Manggamrod man na. Ha? Nakangingi na ti singir ng agriper. Sang kay baga na asan analakat agsirip-sirip, kun agpakol-pakol. Dinamag mo kumaken kwa na no ape anangin na ti singir na kadagiti mapan agpariper iti relo, kas kada porselas. Day talamot mang putod. Damagag to mga agpaisaw. Mas dawa magkunimang pidrang. Duwagasot, putid lang. Ijay lugar dananang kaw. Kit 50 lang, tagpaputid iti brislit ti rilaw. Anya lakit din ni Mang Pedring. Abroad pa'y di anak na. Aggamrod pa'y laang. Ay, nalabas. Huwag nga rod Di pa'y laka agretiraw. Talaklakayanay. Tapno agretiraw mo't amang luklukon. Kaya't na pa'y latag trabaho, kat 50 lang arudin titawon na. Aya, kunak mo si 25 titawon na. Tanapuno mo ti kurar ti muging na. Ping-ping na, kada tenged na. Kasla tenged ti baka. Nalabas kamot lakay. Tenged ti baka kamot nga bagbagam. Agkurarete na aga po iti kinagamrod na.
Anya lakit din nga agpaiso dagiti kakasta a pinarswa. Gum Road. Nagni na ti singer ni Pedre nga agputod iti bracelet ti relo. Manaw, ti siningir na kada kayaw, nanang. 250. Anya, may nagnginan. Di kay palagi matang iti sag to 250 arilaw. Nagataw dita, nagpipindas pa eh. Ay, gamrod at talaga na ita, just kya tao. Nagganas at tik-utik ulan. Ay baya mo nanak ko. Sa anak to na mapanagpa-repair kan kuana. Awan samot din ti paripiryaw nanang. No adan tumanan ngam saan taon nga iso ti pangipanak. Ay, gagarag man ti lumabas iti pistona. Inton mapanak makichinda. Dumagas ka iti ayan na. Way, nanang. Taagin dadamagak tuman. Agar-aramid ka. Anyat damagam ngay. Agin paparipira ka. Numangibaga iti nangina presyaw. Agin atrasak. Inton kwan, agin uungat tumat kan. Agin dadano kak tumit din aking kuwana. Anya laki day. Day, sigang magayam na nagpa-repair ka. Ay, wain mang pidray. Anyot pa-repair mo? Na ito'y man railawk na nalukay ti bracelet na. Kapodak ko manaw. Nalakala na ita. Tawan mo lanagak dita. Kasta ka day. Ngam damagag pa yan, manaw. Ta, ang mga nukurang to intugot ko akwartak, manaw. Oo, antayin tugot mo 500. Umanayan. Ha, 500 ti bayad ti pakutay, manaw. Nay, apay bagak aya. Bayad ti paputod na ita. Ti kunak. At alaki di imit mo alimagasot mabalinan. Ngamin no sang gasot lang ti intugot mo akas. Ay kurang Agam gapot alimagasot. Nawadwad na itan. Andan to pa ekstram. Apay mano aya, manaw. Dua gasot lang. Inagninan ngay. Nay, nalakaaya ti agsirip-sirip ken agpakpakol dita. Ay, isumo lagayam. Ay, isumo lagayam ay pinanaganan da kayo iti sirip kun pakaul. Taday ti bagbagayo no dagreklamo iti nangina priso yaw. Ket talaga may. Isungarod nga da magnifying glass nga aramata tapno makitak ti sirip-sirip ken pakpakulak. Siga mamay ti agisolbong iti nagbatitan nga about na makitam. Samon to pa'y pakulam di nagbasit abanag ngay sulbong mo. Nung ngay agkamali ka, mapakulam ta imam. Apay nalaka. Nadamag king ka na no pakulam ta imam, manaw. Agpa-repair ka mo saan? Urang ti kwartak, manaw. Kunam iti dali magasot mo. Sangaribo pa'y gidi ang paggatang ko iti si Den Midatoy. Awanan ti umdas a pagpa-repair ka. Imay ka lang na naktakmay. Sapay mabaybayadan ti oras ko dito. Ay salbang. Yeah. Anyat ipa-repair mo, manang Marsya. Daytoy man rilaw, tasaan ba't nga gan andar manipod pa'y iday. Naglati siguro tari lumon. Diyak ba't basbasan. Kansaan nga glati ti puro abalitaw. Ewan gayam. Manaw ti bayad ka no mapagandar mau. No mano ti baklasag, iso ti bayadam. Sa gasaw ti kada baklas. Kita akman. Ataw, Abangan no inem abaklas dito ya. Sabay ang malukatak ti pinakaunag na. No inem abaklas times 100. 600. Ha? Ay, saus. Inti rambutan ti kalkalaingan na. Nakangingi na mulaw na ipidrain. Amo manang narigat yag sirip-sirip iti nagbabasit nga about. Nagrigat yag sukit-sukit. Kas kada gipit-ipit iti nagbabasit apaset ti unag tirilaw. Narigat yag pak-upak iti nagbabasit abanag. Nagkuna nga may napakulam kat saan mo't aday ta bracelet na ti pa-repair ka. Diyay mo't unag na. Narigat ti mangipit kadagiti nagbabasit apaset tirilaw. Agriyo mapay ti ima kag pigirger. Naisapay day ta kung kontrolak isuan narigat. Tawarak mo tin Patawaran kan. Uray 550. Kasla di mo mo't kinisayan no kasta. Siya ka namin ti tumawar. Manungay. Siya nga gasaw. Anya. Kaslay libre kung ti amin arigat ka. Tapno di mo makuna. Ikatentan di talugasot. Tapno talugasot lati bayada mo.
Ay, awan, nanginalata. Manaktak kayo. Ay, donasyon lang tita John. I-donate yun dahil 100 yaw. Payakad ngam ngay kat donasyon nga raw. Manungay nga ron, ti i-donate yun ko ma. 50. Ang laki din. Anyat ko na yun, Lola. Nagpa-repair kayo kani sirip pakaol? Wala. Tay sumot nakita kay jay ilay. Nubuklis nga agsinger na jay. Kat no dak sinardengan. Aging nga internet itawar ko anak kabababa. Na may sak tilukaw. Imbes a 600 ti bayadak, nagbalin lang a 50 pesos. Ha? Ay, naglaing kayo, Lola. Kano di pa'y matawaran, uray pisaw. Uray kadalam disipang na, saan nga agpatawar, Lola? Naglaka, anya lakit din. Daita, tinangatiwa ka na kayo amay. Nakapasyar kayo mo dito'y, Lola. Ay, masurunak. Asino ti kasuro nyo, Lola? Dayjay asirip pakaul. Ni Pedreng. Linuko naklakit day. Pagkunaan nyo, Lola. Oh, kitaon day to'y relok nga impatarimaan ko kunkwana. Aglatlati matan ti bracelet. Kada hour, kan minitan na. Makalawas pa'y latin na palabas kat kastan. Kasta talaga, Lola, tadaan matan Jerry Luyo. Ay, saan? Uray pa'y sa nga gasot atawan day to'y rilaw. Saan mo ang mauray nga aglati dagiti piyesa na? Ta 22 carats gold day to'y. Ay na, sinukatan lakit din ni Pedring ti bracelet kan hourhan kada minithan na. Naglukumitan, masapaul nga subli na tinala na bracelet ti rilaw. Malugubak no di na isublay. Ha? Ay, sana mabalin day nga inarabi nila kay Pedreng, kani Lola. Anya ti aramida mo lakay. Lugubak ti anak ti Jablaw. Wano'y palugob ko, kadagiti kakasinsing ko atusaw. Kun meron, tapno, wag nakab. Ay nabay amon lakay. Senyor day jayan. Narigat mat no diswan nyo. Marwam nga ro, ti loko alakay. Masapol amay, kaniti pagnakman na. Saan nyo abulbulwan? Ungtan nyo laangan. Kan pa isubliyo ti sinukatan na apartes ti rilo. Dayta ti kasayaatan. Anya lakit din aya. Ay, saan nga sigurado ti langgong alakay? Tamaramanan na ti saan na pa naramramanan. Ha? Anya lakit din? Nek, maday ti darasudos. Ha? Kinasaritam gayam da badol ken umpong tapno luguban nyo ni Pedreng. Apay, saan nyo pa'y nadamag nanang? Linuko na ni Lola. Sinukatan na itilata, bracelet ti relo ni Lola agol. Amaw, ngam saan nakastaa, paisubliyo laangan, ngam ti diswan nyaw. Ay, awan. Agsayang tayo lang iti kanito, no kasta taramiden tayo. Kano nagtangkin to ulbod da jalakay. No saan ko na awan pang binuram, awan pang ikwitsam. Imbaga lugubam, tapno da pang ikwitsam iti basol na. Uray mabmablaw, tapno kwits. Aniya lakit din aya, madi talaga nung da kayo ti agtignay. Iso asyak langan ti mapan makisarita kan kwa na. Nay, apay ngay may ka dito balay Melinda. Dito'y atalaga ti imayak, tapno makapagsarita ta na sayaat, nga awan makasinga. Awan makasi nga. Na, ay dakas sa tipang panunutom Linda. Kaya't naksa sulisugan na. Nagpuskol mo tarupa mon Pedreng. Jak pagtatakunan ti langam. Saan aday tati imayak? No di ka, ti sinukatam a bracelet a relo ni nanang. Da, anya sasaumbat. Di ka man agin didingawan amom iti inaramid mo. Panang loko day iti bakat. Awan konsensyam. Ay, aktal na ka. Agawid kan ta madisturbuak. Aginanak ta di upkaw. Di nakriribukan. Nay. Di mo ka di kayat nga isubli ti balitok a bracelet ni nanang. Awan amok iti bagbagam kunak, nay.
Awan amom kunam. Awan ti amok iti pagpabasol mo kanya. Ay, saan tan apadakalan da ti Pedreng? Isu nga road asya kun ti imay, tapno na saya at ti amin. Tapno malpasan ti parikaut. Kat naanayasan ti amin. Sa asawang bay. Na, makapapudot ka talaga. Agawid ak manlangan ta makaamukan. Kanya laki din ay Linda. Napahay kala iti gagaram agpudot kan. Aniya? Ulitak makaamukan. Bayan, ay ko kasanda ka. Natukol ti sigan kan parang pagkaw iti namayan nyo anlay. Loko ka, laklakayan. Ay, gusto na. Sweetik ka lang araw day. Anay. Manibrong ka pa'y, langgong ka lakay. Kwa, aklo na ka na. Kwa. Asino ka tam, ti bracelet ti relo ni Lola? Sinitik mo ni Lola? Ha? Uwan. Anay. Laklakayan kan, nagtulisan ka pa'y laeng. Pati bakbakitan kay lukum pa'y laeng, may. Nagngina lang araw din ti singir mo. Pagpambar mo dahi ta sirip ka na pakpak o narigat. Kwa nga men. Apay, awan konsensyam, lakay Pedreng. No, minay sa anak mo nga menta binarat ng iti oray lang So binalas mo tayo, hindi nakakaasya ba kay? Kasta ka day. Kwa. Naglakat ti remedyo na. San mula ko man ngay nauawat ti kwarta na, 50 pesos laing. Ken san mula ko man na tinartarimaan ti rilo na. Iti kasta, saan ka na suliso ka ng tulisan? Anya nga ita? Kaya mau, tatulisan ng damit ti biyag mau. Ay, saan barok pangasyaw? Postol, di nakabilan na ikarek. Agbalbaliw ako. Saan ako na mapanag-repair iti rilaw ta mabain ako. Mas dawa ka. Noan anum ti adu a kwarta. Kit pau-pauitan na kapay ti anak mo iti nagadu a kwarta. Mapanak ngamin iti palutan. Sugador ka pa'y gaya. Ay, di nakita na iti kasta na mabut-butangak. Ikarek, agbalbaliw ako. Uray puto nyo ti kunak. Manipod ita. Di akong rumort pa dito yung balay. Awanan ti rupak nga isarang ko iti tattao. Ay, di pa'y lang awanan ti rupam, lakay Pedreng. Ay, barok. Pangasim ta pakawanan dakon. Kasano ngay, dagiti nagadu alinuklo ko yaw. Ah, Dagiti ginamgamrodan yaw. ay, laki din na ya. Pakawanan dakon. Anya laki din. Sana da ka istimanggay kada ag negosyo. Nulakay tadi ka manglukaw iti padam ataaw. Anya laki din. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Dito'y drama tayaw. Anya laki din. Anya laki din. Ay, Nagrigatan ay ati managtulong. Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan ka itay mani? Diya ka mamuday diya tao, tinulungak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo am mo a tao, tultulungam. Ay, kasta talaga. Angela, bakit? Managtulong ak garaw. Nalabit, anamuan da iti sa bale at tao managtulong ak. Iso akim mamangdan kanyak ngagpatulong. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidem. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Ayun mo't bakit? Ado nga mintam amaw kamabalinda pagtrabahuan. Man nakigayimak ngamin. Umay ka nga rodan, naidasar kunjay kaninta. Mabisin ako. Ay, makabanog. Kanayon latan nakasto iti mapaspasamag iti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo aya. At damanan nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Agsapsapol iti trabaho. Iso nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Kat, Ay katagsarita kami pa na imbagya manager iti dayja kumpanya. Barang ado pa iti bakante a trabaho. ay agbambanog ka laang iti day tangar aramidem. Awan mo't maganab mo. Ha? Anya nga awan maganap ko sa asawa Angela.
Adda kasukat ti amin nga aramidag. Ha? Uy, tumultulo nga ngagpaisaw. Ngam adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao amis ko iti trabaho. Anya? Utek, taramata ni tanapanawan bakit? Kakaiso na nga do ti amok a negosyantay. Aldawan, ngam adda ka pa'y mala dito'y balay, mani. Saan ang ama pa nagtrabaho itangal daw bakit? Ne, apay ngay. Aha. Oh. Oh, makitam na ito. Ha? Ah? Oo. Sagsasangaribo mo't day tamani. Ha? Ay, katuwan na. Isimani ko naman. Nagbayadan kanya kag itinatulungak ang trabaho. Ang madiday tangar aramidam. Anya ti kayat mo asawan, Angela? Saan ama ko na pa nagtulong tar aramidam? Gapot agpabpabayad ka. Ay, hindi mo man kontraen ti diskartek. Bakit? May ramraman ka mo titar, aramidak. Makamu ka? Anya laki din, Angela. Di ka ang sumanao dita. Pay anak latay tar, aramidak. Pagsayaatan na ito. Nay, nagsapa kamot niya may dito balay, pari layaw. Huwag pari manay. Kaya't ka kumama ka sarita. Anya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Hala, ibaga madago sa hintanay. Ado pa'y taramidag. Diyak kaya't ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit, nagpatulong kayong kaparay. Anya klase ti tulong paray. Agkasapulan ak iti trabaho. Nabayagan na nabakanti ak iti trabaho. Aya, Ay, sa apel ako matamatulungan nak may. Akas iti panang tulong mo kadag iti daddo matatao. kwa. Kastunay. Parilayo. Tumultulong ang agpaisaw. Depende. Kadag iti tao nga masidag kanya. Ha? Anya ti kaya't mo asawang paray. Ati, kaya't ko asawan. Saan naklaabas ta tumultulong? No dikit, addakid daw akasukat ti may tulong ka. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isapulan iti pagtrabahuam. Basta adda 5,000, paray. Ha? Win, no adda 5,000, matulungan ka, itamot lang. Ay, pasensya kang paray. Awan kasta kwartak ita. Ay kat, no kasta nga raod, pare. Pasensya ka na. Awan mo ti may tulong ko ka. Anya? Ito, itilaglagi pa, pare layaw. Narigat itan ti agsapol iti trabaho, no awan back upper mo. Ha? Agbayad ka pa yung muna kanyak iti 5,000 Sakbay nga isir ka iti trabaho, parilayaw. Di ka lakit din tinulungan ni Leo. Kaasi mo't ti panagbiagda. Agad adal pa'y iti kolehiyo di may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwa na, bakit? No adda ko mapagbayad na kanyak, matulungak. Kwarta, ti masapul itan, Angela. Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jack kayat adadailan ti oras ka, iti kaskin nilayaw. Uray man no karuba tayo. Tay ko ngarudan, kwarta ti masapul itan na panawin. Anya? Kakaisuna nga do ti amok ka negosyantay, kun kumpanya ang mabalin na pagtrabahuan. Para matek day ta abambanag, tapno maadanak iti kwarta. Nay, si kamot ti malatiw diti balay may kasinsinaya. Wan, kasinsin mani. Anyat umay mo gagaraan aya diti balay. Kwa? Kasinsin? Umayak man agkid daw ititulong kan ka. Anya klase ti tulong dita kasinsin. Nadamag ko nga adun ti naisarrak mo iti trabaho. Isu nga umayak kumamot agpatulong kan ka. No kasta. Kaya't mo may tagtrabaho? Wan, kasinsin. Nabayagan nga agsapsapulak iti trabaho. Ngamawan mo ti mayat ang mga lakanyak. Kasta ka day kasinsin. Wan insan. Narigat nga agpaiso. No awan ti back upper mo ako nada. Imbagan ka taado ti am-am mo ang negosyante. Ay, talaga nga daw, amok ang negosyante. Taman nakikayima, kasinsain. Napigsa at tupay kini Mayor.
close friend kami. Best friend kasjay. Ha? Wen, kasinsin. Saan laan ni Mayor ti close friend ka, no best friend ka. Best friend ko pa ni congressman. Ha? Wen may baon ko pa ni congressman ang agtimplay ti kapek no mapanak ni opisina na. Anya? Ay, wen, kasinsin. Kasla agkabsat ti pangibilbilangan may titungkal may isa. Kasta ka di insan? Wen, kasinsin. Day ti rason no apay anagadumat tan tinamamok a negosyante. Babaen ka dagiti gagayem ko a politiko. No kasta. Matulungan nak nga ron? Ay kat depende day ta, kasinsain. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Matulungan ka, no adda 5,000 kasinsain. Anya? Ada bayad di maitulong mo, insan? Ay adda kasinsain. Money first before tulong. Agpili ka kasinsain. 5,000 wino trabaho. Ay, awan kasta kwartak, insan. Dakla unay na ta 5,000 akid kidawam. Utangag pa ila dyan 5,000, insan. Ay, madi Apay mautang ayamot ti trabaho kat saan may? Awan pa'y pangalak iti kasta agatad, insan. Makamuka kasinsain. Amumatay na narigat ti sumrek iti trabaho ita panawan na awan bak upper mau. Agpanunot ka na yung bag kasinsain. Kasinsin mo pa'y ni Aya, ngam di mo matulungan. Awan ti kasinsen no may papaniti kwarta, Angela. Napatpatig ti kwarta ngam dagiti kakabagyan. Anya? At dayamot am mo kakabagyak no may papanin iti kwarta. Uray asino pa'y kabagyak tagpatulong na awan kwartada. Jak ida matulungan. Period. At damanin nag-text message kanyak, bakit? Nalabit niyag patulong manin kanyak na daw eh. Ne. Agsasaro nun ti text message niyag sang pa'y. Ay, nagrigatan ayat ti sikat a tao dito lugar tayaw. Siyak amin ti asit ganda. Makamu ka iti madingar aramidem mani. Di ka rata nagsasaw, Angela. Ikaem mo latan dahi ta naglawa ang iwat mo. Anya? Nagado ti tattao di taruar mani. Asino dagi tattao? Nagadudamot niyag paisaw. Anyat gagaraan da nga, diti balay. Saan ataga dito'y dagi tattao, lakay? Huwag niya rod, bakay? Diyak ida mairupaan nalabit nyo may dagpatulong kanyak. Agdinamag ngaminan, tinagan ko kadagiti tattao ngagkasapulan ni titulaw. Anya? Mabit lang. Tayo napan, kasarita na kita at tao. Sabay lako mata matulungam di anak ko ang makastruk iti trabaho, manay. Depende day ta, nana. Ha? Nakita mo't siguro, dagiti tattao ngay masidig kanya kita igsapa. Nagadaw, ti agkasapulan iti trabaho. Ha? Dwalaeng ti mabaling ko at tulungan kadakwada. Gaputa da pagbayad na kanyak. Anya? Agpabayad ka ti kayat mau, manay. Ay katwan, anana. Nalawa ti koneksyon ka. Amoyo mat nga doon amok ang negosyantay kan politikaw at tumulong kanyak. Manay. May salaeng nga awag ko kadagiti amok ang negosyantay wenno politikaw. Matulungan ta kaon. Tulungam ka din di anak ko nga uray awan bayad na. Nabayagan ngagsapsapol iti trabaho. Ngam awan masapulan na. Ay nana. Imbagak matin sa anak ka basta-basta tumulong. Bayadan dagpay nga mo na, sakbay a matulungak ti anak mo. Awan 5,000 a kwarta may, manay. Utangak pa'y laeng ano isaw. Sana mabalin na. Kastamot lati ibagbaga dagiti dadduma ngam jak pinatgan. Anya? Kwarta itan ti masapol, nana. Napatpatag ti kwarta ngam dagiti kaaruba. Anya? Agpatpatulong tupay kanyak ni pare Leo ngam jak tinulungan. Kaputawan mo't kwarta.